Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tay manghud, patumtum muna paginhawabaran ko lapay maun kaniyo. Kaya ingatan sing kita niyo mga tay manghud, magdaratong na imbulan Ramadan. Bulan mahamulya, bulan mabarakat. Unuin mapatut hinangon sinhambuok Muslim. Den ha mga mapatut hinangon sinhambuok Muslim, amuin baguhon niya inyat. Amuin niyat marayaw, iwan ka ikhlas karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun hambuok adlaw, nagwasihat in Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ha anak niya. In agi niya, ya bunayya, in wil khayrah, fa innaka la tazalu bi khair ma nawaita bi khair. In ibadat, amal salih atawakan ka ikhlas, insya ini kakahinang halom sin pangatayan. Nakatatapok, wala nakatatampal. Hasawaban yan mga palangguan ha agama Islam, biya din inka ingat ta in kita mukhlis. Atawakin insya yaun bukun mukhlis. Inka ingat ta, muna subay inka aunan sinamuin batin sinamuin manusia, iban sin lahil niya, magsibu siya. Long si mga sila ulama, in amal salih, iban sin ibadat, apabila insin nilong niya magsibu, sibu da in kaawnan na nakatatapok, iban sin amuin nakatatampal, insyayan long niya alamat, inyat mo marayaw, inyan hinang mo, hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Then ha mga alamat mga palangguan ha agama Islam, apabila in kakahinang sinamuin mano siya yaun, di siya mapinda. Di siya tumaas atawakan maba, doon ha pagbantog kanya sinamuin mano siya, atawakan hindi siya bantugon. Sibu dain kakahinang niya yaun, amuin wala siya kita sinamuin mano siya, iban sin doon siya, haunahan sinamuin mano siya, himinang sin ibadat yaun, di yaun mapinda mga palangguan ha agama Islam. Mayta, sabab hinang niya in ibadat yaun, bukun karna hisyo bang hisyo, bat malingkan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sipat si mga sila ini. Haayat niya, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaaw wala syukura. Den ha mga sipat si mga sila ni mga palangguan na agama Islam, in magpakaun sila, in tumawang sila hapagkahin nila manusia, hakarana sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila magkalagihan, amuin tumbas den ha mga manusia ini, atawakan bantog den ha mga manusia ini. Hasawaban niya to, in kakahinang nila, di mapinda, in ibadat niya, di mapinda. Aun den ha mga manusia, bang aun magbantog kanila, tumaod, atawakan, tumaas, inamuin kakahinang niya ibadat. Sumaka, bang wayroon amuin mamantog kanya, manusia, lumammayaon. Bang bihato in kahantang, sinamuin hambok manusia, tanto wayroon doon ka ikhlas, halawm pangatayan niya. Hasawaban niya mga palangguan ha agama Islam, nagdaratong imbulan Ramadan, subay na to siya halgaan. Subay kita niyo magpatilibon, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasabdan niya, raghima anfu rajulin adraka Ramadan walam yugfar lahu, o kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalugian atawakan kalusungan hambuok manusia, amuin iabutan niya imbulan Ramadan, iabutan niya imbulan Ramadan, sumagawa naubos sadya imbulan Ramadan yaon, wayroon siya yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tay manghuda agama Islam, biya na sin agi, subay na to halgaan imbulan Ramadan, hasupaya in kita niyo magdapa-dapa, doon halawm niya, iban dihilan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, karayawan, iban ampunong kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta mabilang kita niyo, din ha mga sila mukhlisin, di na kayo magpahaba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome.